Zdravo svima. Došlo je vreme da napravim punu recenziju Sony Xperia Z telefona posle par dana igranja sa njim. Na ovom snimku ću se bazirati na software, dok su hardware, dizajn, kamera i ostale stvari detaljnije objašnjene na mom sajtu tehnology.com, a link do te recenzije se nalazi ispod snimka, znači dole u opisu. Kad pričamo o softveru, moramo reći da Sony Xperia Z telefon dolazi sa preinstaliranim Android 4.1 Jelly Bean OS-om. Naravno, kao što je to slučaj kod većine uređaja, današnjih uređaja, i ovaj dolazi sa customizovanim interfejsom Sony kompanije pod nazivom Timescape interfejs. On je po mnogo čemu jedinstven, pa ćemo proći kroz par stvari koje ga čine takvim. Prvo što možemo vidjeti direktno na glavnom ekranu jesu ova dva widgeta, za vreme i za osnovno podešavanje. Na izgled, one ne sadrže puno informacija, ali kad ih dodirnemo, prikazuje više informacija. Vreme pokazuje trenutnu temperaturu u Beogradu, ali prilikom pipanja tog widgeta pojave se informacije za naredne dane, kao što možete vidjeti, kao i maksimalna dnevna i noćna temperatura. Takođe, isti je slučaj kao i sa widgetom za osnovne podešavanje. Pipnete na njega i dobijete veću mogućnost odabira različitih podešavanja, uključivanja i isključivanja istih. Ono što mi se sviđa jeste multitasking, ali ne zbog toga što je on dobar, što jeste, već zbog ikonica koje se nalaze na donjem delu ekrana. Mislim da vidite ovde. Svaka od ovih ikonica predstavlja jednu aplikaciju. Kada je upalimo, ta aplikacija se pojavljuje kao zaseban prozorčić na ekranu telefona i ostaje na njemu čak i prilikom paljanja drugih aplikacija, poput, na primjer, Walkman aplikacije. Nažalost, ne možemo upaliti dve takve aplikacije, kao što su, na primjer, kalkulator i neke beleške, koje se isto nalaze dole. Može samo jedna da radi, ali da barem dobijemo ovu mogućnost koja je sasvim solidna. Dovoljno je jedna, šta da kažem. 4 aplikacije koje Sony razvio su Walkman, koja je malo preupaljena, Movies i Sony Select. Walkman aplikacija je oduvek bazirana na jednostavnosti, što mi se oduvek sviđalo, ali sada vidim da postoji nova opcija Visualizer. Sad ćemo da vidimo i tu novu opciju. Njenim paljenjem dobijamo vrlo zanimljivu, kada pustimo muziku naravno, vrlo zanimljivu igru boja, različitih slika i tako dalje, koja, tako reći, pleše uz muziku. Postoje različite opcije tih igara, kao što su, na primjer, možete vidjeti, Random, Gate, Balloon, Glow, Animals, na primjer, album idemo, nećemo to, ne vidimo šta ima dalje, Graffiti. Sad se kao različiti grafiti menjaju i stvarno je lepo vizualno urađena ova karakteristika Sony Walkman aplikacije. Aplikacija za album, naredna aplikacija, je predivna, stvarno je predivna. Ona vam omogućava pregled svih slika. Sad sam ja malo se igrao, tamo da izađemo. Ona vam omogućava pregled svih slika, slikanih na određeni dan, a poslednja slika, to je ovo ovde, je u stvari najveća slika među tom gomilom. Prevlačenjem prsta sa leve na desnu stranu, te sličice se povećavaju, a u suprotnom pravcu, odnosno s desna na levo, one se smanjuju. Takođe, opcija editovanja unutar ove aplikacije je vrlo dobra. Ona vam omogućava osnovno editovanje, poput promene kontrasta, promene scenografije, pooštravanje slike, kao što sad ćemo da vidimo to, kako izgleda. Evo, promena nekog kontrasta, pooštravanje slike, gubljenje crvenila iz očiju i tako dalje, ali moram da kažem da je daleko od Photoshop aplikacije. Međutim, za neko osnovno podešavanje ona je svejedno dobra. Sada ćemo da pooštrimo malo sliku, da se vidi razlika, ostaćemo na sredini kako je i bilo. Dobro, idemo dalje. Movies aplikacija je obična aplikacija za puštanje videa, tako da o njoj ne vredi puno ni pričati. Osnovni pregled svih filmova ili trailera uz osnovne funkcije. Znači pauziranje, puštanje, sledeća, prethodna i tako dalje, uz ono brzo napred i brzo nazad. Znači to je nešto najosnovnije moguće. Sony Select aplikaciju, moram iskreno da vam kažem, nisam ju uspeo otvoriti. Nisam toliko upoznat sa tim Sonyjevim servisima, ali stvarno pokušao sam na sve moguće načine da upalim i nisam mogu. Jednostavno zabago i stoji tako. Notes aplikacija je isto tako vrlo zanimljiva,
jer daje mogućnost ubacivanja neke, na primjer, slike, obeležavanja nekih njenih delova, dodavanje teksta ili glasa, na primjer, add picture, neka od ovih, na primjer, please wait, onda švrljane neko po slici, onda njeno brisanje ako vam treba, onda dodavanje nekog teksta, ispod slike, dodavanje zvuka i tako dalje. Takođe, ovo što napravite u Notes aplikaciji, možete snimiti u memoriju telefona i slanje preko različitih načina konekcije koje ovaj telefon posjeduje, odnosno preko NFC-a, Bluetooth-a, maila, obične poruke i tako dalje. Još jedna aplikacija koja mi se baš dopala jeste Sony Car aplikacija. Znači da nađemo, evo je, Sony Car aplikacija. Preko nje vozači mogu direktno doći do nekih funkcija telefona bez traženja određene ikonice u meniju, na primjer, koja je dosta sitnija. Na primjer, za navigaciju, na primjer, idemo lokacija, pa navigacija. Onda možemo doći lakše do muzičkog playera, do telefona i osnovnih nekih podešavanja i tako dalje. Mada, iskreno, ne bih vam preporučio da koristite bilo šta dok vozite. Fluidnost ovog uređaja omogućava četvorojezgarni procesor, neće da izađe. Evo, fluidnost ovog uređaja omogućava četvorojezgarni procesor, 2 GB RAM memorija, Android 4.1 Jelly Bean, ali više o tome možete pročitati, znači više o to hardveru, o softveru ne, ali o hardveru i o ekranu, dizajnu i tako dalje, možete pročitati na pisanju recenziji Sony Xperia Z telefona na tehnoloid.com sajtu. Nadam se da vam se ova recenzija svidela. Ako imate neka dodatna pitanja, slobodno je pitajte u komentarima, a na najnovije IT vesti Facebook stranici ili preko maila. Ali, što je obavezno i što morate da uradite, to je da lajkujete dole. Znači, ako vam se svidi, lajkujte. Ako vam se ne svidi, opet lajkujte, nema veze. To bi bilo to. Za sada je, šta da vam kažem, to je ta recenzija, nadam se da vam se svidela i doviđenja svima do sledećeg